Okay guys, so hi le ka part 2 la, hi le ka part 2 so ni mi komba swona ka real market. So guys, la ta mi komba ku ri demand zone na order block ya wena u yi maka kanjhani guys. So guys ma swi vona ku ku humelela yini laha, so ni mi byerile ku u ta vona market ya henhla u vuya u ya masayitini nyana, so hi vona strong push. So demand zone ya hina hi leyi, and then market u gcine u endla yini, u ya henhla, so u vuya and then u ya henhla. So ni mi byele ku loko hi maka structure hina structure hi xi maka so, loko market u vuya and then u henhla, and then u fanele u dlaya yini point leli u gama u tala ka yini ka demand or ka demand ya wena or ka order block, and then u teka market u ya henhla. So na swi tiva ku vanhu va vanyingi va ta va lahlekile because va maka point leli va ku hi yona demand zone ya vona, so va expect ku market loko u vuya va lava ku xava, and then loko va xava la market is just maybe ya henhla u gama u ya hansi u tala ka demand ya hina ya straight, and then market u gama u endlani u ya henhla. So wa bayiseka, a nga swi twisisi ku kahle kahle ku humelela yini loko ni xava market wa xavisa, loko ni xavisa market wa xava, ayi leswi swa forex i scam, so wa tshika. So guys hina hi maka so na swi vona swa ku okay there was injection la big banks, vanhu lava va nga na timali va endleni va xavile ka point leli, so wa swi vona ku ni mi byele ku fanele ku va na magap. So wa vona a khandleleni lexi a ntambu xa khandleleni na lexi a swi hlangananga la, so this is another gap leyi hi vulavula hi yona, na laha wa swi vona swa ku na ti-gap swa tikomba ku laha there was a strong push. So vanhu va vanyingi va endla yini, va maka this one va ku okay this one is a demand, so hina hi maka ku leyiwani i smart money trap, so leyi i trap, leyi i trap. So ya swi tiva swa ku this is inducement, so hina loko hi maka swa ku leyi i xixi, leyi hi maka swa ku okay leyi i xixi because ya swi tiva ku okay big banks va endla yini va tata va ta dla point leli and then va ya henhla. So hina loko hi maka demand zone ya wena u teka the lowest part and then u teka na parta leyi ya le henhla leyi, and then u ya tlhelo, so u ta maka swa ku okay this is my what, this is my demand zone. So loko u maka yini fair value gap ya order block ya wena u ta maka khandlelela gama, ni mi byele ku order block i khandlelela gamu before market u duvuka u ya henhla. So u ta maka u ku okay this is my what, this is my order block. So loko u order block ya wena lexi fanele xi endla you just seta limit ya wena, loko nga swi tivi ku seta limit u ta komba ku ri setiwa njhani limit swa ku veka swa ku loko market u fika la a ni ngheni and then u ya na mina henhla. So and then ni mi byelele ku xin'wana xa kona fane a point leyi ya le endlani li breaker structure. I hope mi swi yingiselile guys, fane endlani breaker structure. So leyi i smart money trap, vanhu va vanyingi lava dyondzaka SMC loko a fika ti byela ku kun'wana na kun'wana i demand, kun'wana na kun'wana i order block, futhi va make this. Na swi tiva ku va vanyingi va make khandlele ya ni vona va tive swa ka i khandlela gam, so va make khandlele kasi leyi i trap leyi hi vitana smart money trap. So i order block ya trap leyi demand ya kona ya henhla, hina hi setela. So mo hi vona ku market u ta gama u endla yini. So ma vona ku hi va hi nghenile and then market u khuphuka market u khuphuka and then hi teka take profit ya hina. So I hope mi swi vonile guys, I hope mi swi vonile. So seta demand ya wena u seta na order block and then u seta limit ku okay ni ta va market u ta fika u jika la and then u ya henhla. So ma va vona vanhu lava va nga dyiwa laha va vanyingi va te yini va fike va seta va ka hayi market u ta fika u jika laha, so va veke tilimiti ta vona va ka hayi va veka ku okay market u ta fika laha henhla and then stop loss xa vona va xi veka nyana laha hansi. So wa swi vona ku va fike va dliwa na lava va nga veka la ka demand leyi va fika va dliwa. Hina hi veke ka demand leyi ya straight, a swi tiva swa ku vanhu hinkwavo lava nga faka leswaku va dliwile. So wa swi vona swa ku market u endla yini guys, this thing fanele swi twisisa ku so market u yehlile u gama ya henhla nyana, so a ni va nghenile va byela swa ku market ya henhla u gama endleni u vadla and then u phusha. So this swa tikomba swa ku wa vona ku vo dliwa vanhu la phela swi endliwe hi mavomu swilo leswi swi endle hi mavomu. Big banks va swi tiva ku vanhu va vanyingi va veke mali la. Remember guys, for market ku u ya henhla kumbe ya hansi fanele ku va na mixavi na mixavisi, so vanhu lava va nga endletela laha va swi tiva swa ku okay
big banks va endlani va teka mali ya vona va gama se va henhla. So swi lava swi twisisa ku ti-big banks ti trader kanjani guys. So ni ta mi komba example ya vumbirhi. Okay guys, ini example ya vumbirhi. So example ya vumbirhi guys i hambanile na letin'wana. So a ni ta ni endle hi mavoni because wa li vona khandle leli wa li vona ku lehe njhani. So loko khandle lehe, so guys u maka hinkwalo khandle leli, a maka khandle lela hinkwalo, and then u expect ku rini market u vuyela ka 50%. But loko nga vuyanga u nghena la and then u ya sayitini market and then u vona ku so ya henhla. So lexi xi endlaku guys, so ma vona market ku endleni u gcine u ya masayitini and then u gcina se u ya henhla. So loko market u ya henhla so guys swi lava u langutisa ku okay a khandlela gam before market u ta dlaya point leli hi leyi kusukisela so la hansi. So ma swi vona ku kusukisela la ku ta fika la. So this is our small demand. So I demand ya hina ya yitsongo leyi, and then khandlelela la gam before. So ma ri vona ku hi leyi. This is our order block. So loko so u seta limit ya wena, and then u ta seta limit ya wena, and then stop loss xa wena u ta xi veka just hansi ka demand lana, and then expect ku rini, expect ku market u ta dlaya yini a point leli. So moni mi endlela swona u ta kota swi vona. So hi ve na push liyana, and then wa vona ku hi ve na market u vuya la hansi, and then ha sungula hi vona market u sungula ku ya henhla, and then u break this point. So hi expect ku market u vuya la hansi, and then u ya la henhla. So this is our demand zone order block, and then ma ku vona la swa ku na gap la, ma ku vona swa ku na gap kusukisela ka point leli until laha ti hlangana. So this is our fair value gap. So swa ti komba ku market fane endlani u vuya u ta pfala a gap le, and then u va u ya henhla. So guys ma swi vona ku swilo leswi swa fana i nchumu lexi nga ku byela swona, market fane u ya henhla u vuya, and then expect ku market u ya hansi. So okay mo hi vona guys ku gcine ku humelela yini. So ma vona ku market u gcine u nghena lana, and then market u famba u ya henhla guys. So yeah guys, this is how we mark our demand zone, order block, fair value gap, and then expect ku market ya henhla. So guys ma swi vona ku laha ka video leyi leswi hlanganisa hinkwaswo i xixa hi one, market u ya henhla u ya hansi, ni mi byele ku market u famba so, and then expect ku market u ya henhla. So la fane ku va na yini, demand zone ya hina, order block ya hina, fair value gap ya hina la ka point leli. So market u ta vuya, and then u ya henhla. So guys i xixa hi one. So ma swi vona hi leswi guys, ni laha u swi vona kahle market hi lowu laha u ya henhla, and then u vuya, and then u ya henhla. Simple guys, swi lava u swi twisisa ku market u famba so, market u famba so guys, u famba so market. So swi lava u swi twisisa ku mabangi ma endla yini guys. So ni endle hi mavomu example leyi ya vumbirhi because ka man'wani u kuma swa ku a ni laha munhu a ni vutisaka bibak manje wa yi khandleleli loko leli likulu so endla njhe, u maka hinkwalo guys, u maka hinkwalo, but u nga expect ku market u ta vuya la ka 50%. Ni mi byeli ku sometimes u thasha lana and then u ya henhla, a swi bohi ku market u vuya la ka 50%. Sometimes market wa yehla u ta la hansi and then u ya henhla. So wena swi lava u tshama u chekile. So ma swi vona ku since market u tela ka point leli u nghenela ka demand, so ma vona ku u ya henhla u gcine handle, u gcine u ya henhla u gcine hansi. So ma vona ku market u ya kwini amasayitini, and ni mi byele ku loko market ya masayitini swi lava u relax until u za u vona market u huma. So loko u za u vona ku dlaya point leli, so wa swi twa swa ku okay market swi lava u vuya, and then so swi lava u va ready u maka demand zone ya wena, order block ya wena, and then u swi twa swa ku market se manje so ya henhla hi ntamu. So and wa vona la ka point leswaku u endleni u fambe hi ntama, u fambanga hi tisayi, u vhele u famba njhe swi tikomba ku u ya henhla. So yeah guys, example ya vumbirhi leyi. So wena pfula chart ya wena n'wana na n'wana, euro USD, u maka structure, u maka demands ta wena, u practice guys, u ta swi vona ku swilo leswi, u ta swi vona swi va simple, ta swi vona swi va simple hi ndlela yin'wana ya ku chavisa guys. Yeah, so hi maka so structure, demand, supply hinkwaswo guys. Yeah, ta vonana ka ti-video tin'wana guys.